السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أهل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنه سبحانه وتعالى أباح لنا اكتساب المال الحلال وحرم علينا الحرام ونهانا عن اكتساب الحرام. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا هي زيادة مخصوصة في أنواع من المعاوضات أو تأخير بعضها عن بعض. haray musidɓe julɓe nene gotoɓe en yetti Allah subhanahu wa ta'ala on taguɗo en waɗi en julɓe no jeeya e nemaji ko ɓuri moƴƴorde e meɗen ka hoore leydi ɗo waɗugol en julɓe. haray en yetti o no haniri yettirede noon neminɗo e meɗen nemaji ɗuɗuɗi ɗi lintotako. o daginani en nemaji ɗi o nemini en men ɗin, o yamiri en yi en jokkuɗin, o harminani en goɗɗi goo, o haɗi en yi en pottito ɗin ɗon woɗɗitoɗen ɗi. haray ko o daginani en konno laaɓi puy, ko harminani en konno soɓi. haray hiɗen seeɗo reweteɗo wo ala siwana Allah, hiɗen seeɗo annabijo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, ko nelaɗo makko, ko jiyaɗo makko. o yettini o ɗo diina l'islamu ha ɓangi weeti,
woñotaako e oɗo nennotaako e oɗo selata oɗo l'islamu si wona on malkisaɗo en torike allahu subhanahu wa ta'ala yo nemin ɓe nema duumiɗo o juula e maɓɓe o hisna ɓe kamɓe fo e sahabaɓe maɓɓe e ɓengureji maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe haray hulen allah subhanahu wa ta'ala sabu jokkugol ko o yamiri en kon kulol allah ngol ko e ɗum ɗon ɓangata hulen allahu subhanahu wa ta'ala woɗɗitoɗen ɗi o haɗi en ɗin fopet majje haray anden kanko allah subhanahu wa ta'ala haray himo daginani en ɗaɓɓugol jawdi laaɓundi ɗaɓɓugol jawdi laaɓundi ko ɗum ɗon o daginani en o yamiri en haray ɗum ɗon no yana ko wana noon kanko allah subhanahu wa ta'ala ɓaatun o udditani en ko laaɓi dagi himo ombani en kadi dambugal goo toŋingal haɗi few o harminani en ɗaɓɓugol jawdi no harmiri haray allahu subhanahu wa ta'ala himo seedintini ene himo daginani en ɗaɓɓugol jawdi dagindi wonde ka o daali ɗon ene o daginani en ngeygu yeeyondiren yeeyowo on heɓa ɗon e hoore no laaɓiri no dagori haray ɗum ɗon no dagi e nder on ngeygu ɗon kadi si on ti wattanali hilla o huutori laawi goo haray ko harmino nder ton o harminani en ɗum no wi'e riba ko inneteno riba ko piihun ɓeydi kun hakkunde yeeyondirɓe ɓen hara yeeyuɗo on no ɓeydi kun ɗon e hoore soodu ɗon e jamfa oya annda fi makkun imma o ɗuytu ko oya soodata kon hara on annda ma hara himo jamfi yeeyi ton ko kaani haray dow ko kun kanko kun o heɓata ton intérêt ɓeydoto kun e hoore ngeyngu ngun kono oya annda e hoore jamfa ko ɗum innete e riba no woodi kadi noone e riba tawa ko yeeyondira kon goɗɗum no ɗon goɗɗum ko on say heɓoyto harale innama ko ye en yeeyondir ko woni yeeyondirgol ko hino min soodowo on hino mbuuɗiɗi an yeeyowo on e hino makiti on halden ɗon fotten jaaɓodiren si tawi noon haldama fottama goɗɗum ari goɗɗum nennike ton haray riba kadi no naatira e on noone ibadallah فاعرفوا أن الربا حرام في جميع الشرائع السماوية قليله وكثيره سواء في الحرمة قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله haray musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe haray wirnanake hay goto e meɗen andugol ko honɗum woni ñaawore riba no weeti no ɓangi fof ila e gollitirowo heɓi mo gollitirta fo no andi ene riba kan no harmi diina men l'islam on allahu subhanahu wa ta'ala no harminani en ɗum ka diina men l'islamu ɗo bal riba on toode dendangal diinaji ɗi a feƴƴunoɗi fof ɗi fof hiɗi fotti e l'islam ɗi fof hiɗi harmini ko wiyete ko riba noon ko wiyete ko riba seeɗa mum wo buy wo foppuno fota harmugol innetake siko gokkunni kun ɗon no dagi siko buy woni harmi seeɗa mum wo buy mum wo foppuno fota ka harmugol ko ɗum waɗi allahu subhanahu wa ta'ala o seedintinani en ka alqur'ana makka o tedduɗo ka suratul bakara o daali ko onon yo gomɗinɓe hule allah e ngeynguji mon ɗin hule allah jokkon ko laaɓi kon dagi hule allah accon ko heddi e riba on ta on memu ɗum ɗum few si tawi hara noon on laatike pelletti ko on gomɗinɓe allah haray ɗum ɗon naayo on ɓatto ɗum ɗon naayo on memu ɗum ɗon haray noon si on waɗali ɗum so on hulali allah pottitiɗo riba on ƴetti riba a wade haray heɓile haɓudugol e allah haɓudugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo heɓlike fi haɓudugol e allah haray on ɗon o mara haqqille
maɗum allahu lanɗo taguɗomon kanko ɗon o wawata dartagol fi piirudugol e on ɗon mo yahi noon e riba ta o wi de awa o wawata piirudude e allah aray ko yo heɓilo haray o memmini piiro hakkunde makko e allahu subhanahu wa taala ko waɗi haray o andini e kala memuɗo ɗum ɗon ko yo heɓilo wonde piirudugol e makko hare wondude e makko kanko allah e nelaɗo makko on ko ɗum woni haray ɗum no harmi few wa qala salawatullahi wa salamuhu alayh la'ana allahu akila الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال في حديث آخر اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما السبع الموبقات قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المؤمنات الغافلات والتولي يوم الزحف haray musidɓe julɓe tedduɓe haray nelaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe maaki e ene ko wiyete riba woɗɗitagol yurmede allah woni ko ɗum woni kuddi allah woni e ñaamuɗo riba on kuddi allah woni e wonɗo sabu ha riba on ñaama ko ɗum woni ñamminɗo riba on kuddi allah woni e seeditiɓe ɓen ha riba on yeeyodira ɗon gasi kuddi allah woni ene winduɗo riba on e gollagal ngal ha riba on naate ko innete kuddi allah haray on ɗon neɗɗo waɗɗo ɗum o woɗɗitike e yurmede allah subhanahu wa taala kala woɗɗitiɗo e yurmede allah subhanahu wa taala haray on ɗon ko innete kon jang ko innete kon ɓuttu haray on ɗon waynodiri e ɗum ɗon nelaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e maako maɓɓe goo kadi ene woɗɗite jeeɗiɗiji halkayɗi ɗin woɗɗite jeeɗiɗiji halkayɗi ɗin goɗɗo en e sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe landi ko an yo nelaɗo allah ko honɗum woni ɗin jeeɗiɗiji halkayɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki jeeɗiɗiji halkayɗi ɗin arano majje on ko sirkangol allah e mbilew e warugol wonkinkin allahu lanɗon harmini warugol ko ɗum woni wonkin hisuki e waɗugol ko warataki on ti tooñaki wara haray ɗum ɗon woni tati e ñaamugol riba ñaamugolngol riba ko ɗum woni seede ka hadise men ɗo ɗum ɗo no tawa e jeeɗiɗiji halkayɗi ɗin ko ɗum woni mo meemi riba haray o yahi e halakuye ko wano noon kadi ɓe maaki ko timmini on jeeɗiɗiji ñaamugol jawdi alyatima e tuumugol sonnaɓe laaɓuɓe reeniɓe tuumaɓe e bone e jeeno hara on ti marana ɗum dalil o marana ɗum hay hunde si wona sikkitagol tun sikkitagol ngol mahaaki e hoore e goonga hara ɓen ɗolle ko tooñaɓe ko wano noon kadi no jeeya e jeeɗiɗiji halkayɗi ɗin fewndo jihaadi ndin ka fottete ɗon kiɓɓe hakkunde julɓe ɓen e heeferɓe ɓen fi diina l'islamu on yotowu ɓe julɓe ɓen no haɓa fi ɗum heeferɓe ɓen no haɓa fi yo keferago maɓɓe ngun towu fewndo on kiɓɓande ɗon mo moltike e julɓe ɓen o sortike ɗon ɗum addi loore nden telemma liiñi julɓe ɓen haray on ɗon kadi o naati e jeeɗiɗiji halkayɗi ɗin ihwatal iman i'lamu anna riba naw'an riba alfadli wa huwa bay'ul jinsi bi wa huwa bay'ul jinsi alwahid mutafadila haray musidɓe julɓe anden noon ko wi'ete kon riba ko nooneji ɗiɗi noone goo ko ngeygu hara ngeygu ngun no ɓurdi noone gooto on ti yeeya ɗum noone gooto on hara himo ɓurdi hiɗen yi'a wano ɗum sen ƴettay misal en yi'ay wano soferɓe goo hiɓe inna sensugol muuɗi sabu ko sattani ɓe kon heɓugol cewɗi ɓe inna 1000 francs contre 900 hara woɓɓe ɓen no dari ka laawi ɗum ɗon ko noone gooto on non o yeeyondirama ɗon haray himo ɓurdiɗa ko 1000 francs ɗa ɗon ko 900 haray ɗum ɗon no dagaki few
ko ɗum ɗon woni riba maɗum aw bay'u jinsayni mukhtalifayni ahaduhuma hadir wal akharu ghaib maɗum yeeyondirgol piiji ɗiɗi ɗin ɗon hara hiɗi serti naaɗi noone gooto naaɗi valeur gooto kono yeeyondirɓe ɓen yeeyondira ɗin ɗon hara ɗuma ɗum no ɗon ɗuma ɗum ko on say so en ƴetti misal wano sensugol faranguinéen e dollar joni en haldi ene ko jelu miɗo faala dollar ko jelu wonɗa yeeyude o inna ɗo e piide misal ko 9400 100 dollar on ko 940 000 o inna awa yeeyan o inna awa ɓe haldi ɓe fotti oya adda faranji mun ɗin o jonna oya kan nennoya dollar ji mun ɗin maɗum oya adda dollar ji mun ɗin jonna oya kan nennoya faranji mun ɗin haray nguyangeygu wodama nguyangeygu ko on say on saa'i ɓisiɗo ɗon ko ɗum ɗon innete riban nasi'a bi mana riba on ko ribal fadli e riban nasi'a riba ka noone gooto yeeyondira maaro e maaro kono harano ɓurdi maɗum foññe e foññe harano ɓurdi maɗum yeeyondira noone ɓurduɗo kono hara oyano ɗon oya ala ɗon wano franc e dollar ma dollar e euro allahu subhanahu wa taala o harminani en ɗum sabu non no e mum tooñe feeñuɗe ñaamugol jawdi ndin e ko alda e goonga ñaamirgol jawdi ndin mere allahu subhanahu wa taala qad nahana an dhalika faqal بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كأنو يقوم دمبه جابوبه كو يمراكم وطيتوكو هلاكم وتا أنيام جول مندن حقونيجي مندن إهور ميره عباد الله إن الربا من أكبر الكبائر وأخبث الخبائث قال عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية رواه الإمام أحمد بسند صحيح وقال في حديث آخر الربا 73 بابا أيسرهما أن ينكح الرجل أمه رواه إمام الحاكم وصححه هراي مسيب بجول بتدو بنين غوتوبه anden ko wi'ete riba no jeeya e ko ɓuri mawnude e bakkatuji ɗin ko wi'ete ko riba ko jeeya ɗum e ko ɓuri soɓude e ko soɓi kon haray nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mbuuɗu gooto mo neɗɗo ñaamatamo mbuuɗu gooto riba mo neɗɗo o ñaamatamo hara kanko pet kanko tigi tigi himo andi ɗum ɗon ko riba ene bakkatu ɗum no mawni bakkatu ɗum no toowi bakkatu ɗum no ɗuuɗi no eɓɓinira haa wa yere jeenooji 36 bakkatu jeenooji 36 haray ɗum ɗon no eɓɓinira mbuuɗu gooto riba ko neɗɗo faggitiiɗo riba ñaamata on ɗo mbuuɗu harale himo anndi ko riba haray ko imamu ahmadu filli hadis on ɓe maaki himo selli haray ɓe maaki nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e maakugoo kadi ɓe maaki ene riba ko dambugal go'o immorde e dambuɗe 73 riba ko dambugal gootal jeyaaɗo e dambuɗe 73 ɗe tawete bakkatu heɓoto e ɗen ɗon fof ɗen dame 73 kala ngal neɗɗo naatiri e ɗen ɗon haray o heɓay bakkatuji mawnuɗi bakkatuji ɗuuɗuɗi bakkatuji hulɓiniɗi no jeeya e majji oɗo riba haray ari kanasu hadisi ɗo e neele ɗen dame 73 heɓortoɗe bakkatu ɓurgal ngal hayfude kadi haray no eɓɓinire wayere bakkatu ka goɗɗo fewtata jibinɗo mum fii waɗudugol e makko jeeno haray ɗum ɗo eɓɓindirama ene oɗo riba nandintinama e ko goɗɗo miijoto jeenudugol e jibinɗomo
hiɗen andi musidɓe julɓe tedduɓe jeenono harmi jeenono ñidde ɓe jeenoɓe e jeenugol maɓɓe arata ka haqqille makko ka haqqillaji maɓɓe yo goɗɗo fewtutu biro mum telemma nden hunde ɗon awa noon riba on kañum kadi no nandintina e waɗɗo sifa ɗen ɗon golle bakkatuji mum ɗin haray ko imamul hakim woni ko filli hadis on o sellinimo ihwatal aizza usulu ribawiyati sittatun wa hiya aldahabu walfiddatu walqamhu walshair waltamru walmilh wa qasa alulamau ala hadihi الست كل موزون أو مكيل وكل مطعوم مقتات مدخر من سائر الحبوب والزيوت والعسل واللحوم ونحوها haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ribaji ɗin ko heɓoto kon emum nene majji on ko ka ñaameteji nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en ka ñaameteji haray noneji riba on ko heɓoto ɗon ko e nder noneji jeegoɓe konti ñaameteji ɗin e mbuuɗi ɗin arano e noone ka riba heɓoto kaka kanŋe ɗimmum ɗum ka kaalise tammum ɗum ari ka ñaameteji wano ka mbaheeri wano ka ngawri wano ka tamaroje wano ka lanɗan haray ɗiɗo woni nene ka riba on yaltata ɗon haray noon no woodi kadi ñaameteji goo ɗi kontaka e ɗiɗo kono haray ɗin ɗi kontaka ɗo no eɓɓe e hoore ɗi lintaɗi ɗo haray noon kala ko peesete ma ɗum kala ko eɓɓete ma ɗum kala ko gurlorte hara onti no gasa wuurirde ɗum ɗon o ñaama hara no waawi marade immorde e gabbe ɗen immorde e nebbe ɗen haray ɗum ɗon fof haray no waawe eɓɓede e ɗiɗo jeego e konngol karamokoɓe go'o haray masala on no yaaji fi eɓɓugol ɗiya piiji hedditiɗi e ɗiɗo piiji jeego فقد بين صلى الله عليه وسلم هذه الأصول الستة قائلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيئوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه إمام المسلم harayna laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jammitani en piiji jeegoɗi ɓe maaki mo yeeyondiri ɓe si yimɓe yeeyondiri kanŋe e kanŋe ɗum ɗon ko noone gooto ma ɗum ɓe yeeyondiri kaalise e kaalise ɗum ɗon ko noone gooto konta ma ɗum ɓe yeeyondiri ngawri e ngawri ɗum ɗon ko noone gooto konta ma ɗum ɓe yeeyondiri mbahe e mbahe ma ɗum tamaro e tamaro ma ɗum lanɗan e lanɗan haray ɗiɗo jantaɗi ɗo haray ko yeru e yeru fi honɗum koɗi noone gooto fi honɗum koɗi noone gooto ko yeeyondirte kon si ƴetti inde wotere si innama mbuuɗi haray ɗi woni noone gooto si innama ñaamete ɗi woni noone gooto haray mo si yimɓe yeeyondiray ɗiɗo haray ko yeru e yeru nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yeru e yeru junngo e junngo ɓe maaki noon si tawi ko yeeyondirte kon luutondiri ko yeeyondirte kon luutondiri wano so en inni foññe en wi'i maaro ma ɗum en inni franguine en inni dollar haray koyo yeeyondire embere yeeyondirayɓe ɓen no fottiri noon ka firi ɓe haaldi ɓe fotti hara ɓe foohi ɓe weltori ngeygu ngun kono noon haray sarti goono toon dey sarti on ko tentuɗo haray ko hin e hin junngo e junngo haray ko ɗuma yo jonne ɗon ɗuma on sayi haray ɗum gasata few siko yeeyondirte kon luutondiri e ɗiɗo nooneji haray si ɗi nooneji jantaɗi ɗo si luutondiri haray ko junngo e junngo yeru e yeru ibadallah إن الحكمة في تحريم الربا منها المحافظة على مال المسلم لئلا يؤكل بالباطل ومنها منع المسلم من اكتساب ماله بالطرق المحرمة
وكذلك تجنبه مما يؤديه إلى الهلاك هراي مسيب جلبة نجيا نفوريجي ko riba harminana ko riba on harminana kon no mari nafoore anduɗen wo en andawo no jeeya e ɗum hiwugol julɗo on ene jawdi makko ndin naayo ndi ñaame e hoore mere haray naayo ndi ñaame e hoore mere jawdi ndin bonnetake jawdi ndin no jeeya e addaruriyatul khams piiji joyi ɗi tawete ene ɗin ɗon no jeeya e ko waɗɗi hiwgol ɗum fii no gurdan jama on tabitira haray jawdi julɗo on naayo bonnire ni no jeeya e nafooreji ko riba harminana ene hiwgol julɗo on ta o ɗaɓɓirno o ɗaɓɓiri wo ta o mooɓirno o mooɓiri wo hiwgol julɗo on ta o ɗaɓɓu ko naɓoytamo yiite jahannama janngo nelaaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma zahara zina warriba fi qarya illa adina allahu bi halakiha haray bi ihlakiha haray ɓe maaki ko wiyete kon riba e ko wiyete kon jeeno ɗum saakitaaki e saare wo saare ɗum feeñaali e saare wo saare ɗum gollitiraka e saare wo saare si wona haray ene nden ɗon saare nde foddi e lette allah nde foddi e halakoye allah haray allah on dungike yo nden ɗon halko hakke haray ɗum ɗon koko harmini aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى باجتناب ما حرم عليكم من الربا واعلموا أن المال القليل الطيب يؤدى شكره خير من مال كثير يطغي صاحبه قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض هلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين haray musidɓe julɓe en yetti allah subhanahu wa ta'ala taguɗo tageefo ngon fof konko o tagi fof ka kala o waɗani ɗum ka faggoto o waɗani ɗum ka wurata en yetti oɗo no haniri yettireede en toranike nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam jam e kisi e yurmede kamɓe fof e ɓengureji maɓɓe ɗin e sahabaɓe maɓɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe hulen allah subhanahu wa ta'ala woɗɗitoɗen ɗi o harmini e men ɗin fof woɗɗitoɗen oɗo riba anden jawdi fanɗudi laaɓudi ndi neɗɗo on rewata allah feemu o jarna allah feendin ɗon jawdi haray ɗum ɗon no ɓuri jawgil ɗuuɗugil bewinaygil jommum hara hingil mooɓira e dambuɗe riba hingil mooɓira yo ɗuuɗu tum fi yo ɗuuɗu allahu subhanahu wa ta'ala o daalani en ka alqur'ana makko tedduɗo ko onon yo yimɓe ñaame konko laaɓi dagi ɗum ko daginani on kon e ngeygu no laaɓiri wota on jokku laawi seytane dey ko seytane cuɗinta on ene yo on rewri laawi e laawi riba ka buyi heɓotoɗen hara no yaawi waɗon ɗin virgilji haray allahu subhanahu wa ta'ala o haɗi ɗum ɗon ene ɗum ɗon ko laawi seytane oɗo noon seytane ko gaño meɗen gaño ɓanginɗo gaño ɓanguɗo si neɗɗo noon andi ene oɗa ko gaño makko haray himo foddi renade e makko en fof en andi o seytane ko gaño men hiɗen foddi renagol e o seytane woɗɗitoɗenmo hara en jaɓata notagol e ko noddi en kon famuntaha amwalu riba wa in kathurat huwa damaru walfana'u صدق الله العظيم في قوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات anden felliten ko wi'ete jawle riba ko ɗe ɗuuɗi wo ko ɗe ɗuuɗi sakkitorde majje on ko perdi sakkitorde majje on ko lannugol allahu subhanahu wa ta'ala o humpiti en ka alqur'anare makko teddunde hi wonde
o halkitay jawdi riba himo waɗa barki e jawdi laaɓu ndi daginde. wa qala alayhi salatu wassalam inna arriba wa in kathurat fa aqibatuhu ila kullin. ene nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki oɗo riba jawdi riba ndin ko ndi ɗuuɗi wo ko ndi ɗuuɗi ene sakkitorde mayri on ko fanɗugol ko ɗum woni ko lannugol perda lannitora perdi. haray musidɓe julɓe ni yimɓe buy jarriborama gollitirgol riba. no woniri noon kadi no woodi woɓɓe goo ɓe ala gollitirde riba hara hiɓe jogii jawle laaɓuɗe dagiiɗe hiɓe yanganade diina l'islam on yangano julɓe ɓen hara hiɓe mari baraji e ɗum no yoni ɓe. no woodi ɓen kadi buy no woodi ɓen buy ɓe saɗaɓe lannata wano woodiri kadi noon ɗaɓɓiroɓe jawle riba fi yo heɓo. haray noon heɓugoy jawdi riba ndin ɗum ɗon dow sakkitorde mum ɗen ko perdi ɗum ɗon nafata. haray nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ɓe feññinani en ɗum kaɓe maaki la yatiyanna ala nnasi zamanun la yubali lmar'u bima akhadha almal amin alhalal aw min alharam rawahu imamu lbukhari. haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seedintinani en ene ɓayru woɓɓe goo no gollitirde o jawle riba ene aroyay e saa'i goo hakke ko jama on hutorta riba hara wayi wasi dagike hakke ko gollitirgol ngol ɗuuɗi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki aroyay e saa'i goo aroyay e jamanu goo neɗɗo on o tefa ka o hendori jawdi makko ndi kaka laaɓi o hendori ndi kako ko harmi o hendori ndi kanko yo hendo ndi tun haray ɗum ɗon noon no hulɓini haray no hulɓini no wayi si misama no wayi wono woɓɓe goo si hendike jawdi ɓe sendidira ko kamɓe jeyi ka ko goɗɗo jeyi. haray ɗum ɗon no hulɓini haray ko on ti jeyi kon o firlitortono o faalira kono ko goɗɗo jeyi kon ko on ɗon jeyi ko isnu makko dogata e ɗum. haray noon harani woɓɓe goo si ɓe nangi jawdi hande kadi ko kamɓe ferlitoto e mayro hay si joom mayri ƴantay nde o ƴantay ha o wona jeejowo o ƴantay ha o wona tuubowo o yango ha o yango wasina kanko jeyndi oɗa o nanginde o tefa ko honno. haray no hulɓini ha no hulɓini ɗaɓɓirgol sifa noon ma jogitorgol jawle jama on sifa noon. ibadallah ittaqullaha taala wa ajmilu fi talabi tafuzu bi saadati ddarain فاعرفوا أن الرزق من عند الله فهو مضمون. قال ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتابه الفوائد ما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا وإن سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا لك. هري مسيب جلبة جبن فلتن ene bitta neɗɗo on no wuuri bitta arsike makko on no wooda. haray fihi mo wuuri na yo o ñaamirno o ñaamiri o laaɓi wo harmi wo yo suɓu ko laaɓi kon yo anndu allahu subhanahu wa taala taguɗo mon o yeɓatamo few arsike makko on ko garanti ɗum ɗon o raɗotako o hendo o ɗanotako goɗɗo ƴetta ɗum ɗum ɗon no winda ɗum ɗon ko e makko hawrata. fodde gurdam makko ɗan no heddi ko assuré ko assurance ko pellet haray arsika makko on no heddi. oɗo cheikhujo men tedduɗo maketeɗo ibnul qayyim el jawsi o yewti e deftere makko wiyetende kitabul fawaid o maaki fodde gurdam ɗan no heddi gurdam neɗɗo on no heddi haray yo andu arsike makko on kadi ko aroje arsike makko on ko arowo bitta gurdam ɗan no heddi arsike on ko arowo. allahu lanɗo on si o uddanima e hikma makko e faamu makko e ñeeñal makko so uddanima laawol gotol immorde e laawi ɗi o arsikirayno maɗi ya andu tun e yurmede makko nden o udditante laawi goo kadi ka heɓira. haray ya andu a wuurata arsike ma on lanna hiɗa wuuri. haray ta ñaamu no ñaamirɗa wo ta ɗaɓɓu no ɗaɓɓirɗa wo suɓu ko laaɓi kon
فضرب مثالا على الجنين فقال كان يأتيه غذاؤه بطريق واحدة وهو السرة فلما سده فتح له طريقين وهما الثديين فلما سدهما من عنه فتح له 4 طرق طعامان الحيوانات والنبات وشرابان المياه والألبان فإن سد عنه هذه ال4 إن كان سعيدا سيفتح له طرقا 8 وهي